أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Eminencije, ekscelencije, dragi gosti, čuvari ideje Vakufa, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Prema takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je 26. dan mjeseca Redžepa 1439. godine po Hidži, dan uoči noći Mi'rađa, dan Vakifa, dan dobrotvora, dan svih onih koji su razumjeli da su dobra djela ono što ostaje zauvijek. Dobrodošli na otvaranje 8. kulturno-vjerske, obrazovne i naučne manifestacije Dani Vakufa 2018. godine, koju organizira Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Posebne izraze dobrodošlice želimo uputiti Reisul Ulemi,
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, njegovoj eminenciji Husein Efendi Kavazoviću, sa saradnicima, muftijama, glavnim imamima, direktorima uprava, dekanu Fakulteta islamskih nauka, profesorima, eminentnim gostima iz prijateljske Republike Turske te predstavnicima različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i predstavnicima medija. Bosna i Hercegovina svoj civilizacijski i kulturni napredak duguje vakifima, dobrotvorima, legatorima, mecenama i ljudima koji su svojim vakufima i dobrim dijelima pomagali njezinu urbanizaciju, ekonomski razvoj, školstvo, učenost, kulturu, socijalni i humanitarni rad. Jasno iskristalizirana ideja vodilja manifestacije Dani Vakufa već 8. godinu zaredom osigurava joj kontinuitet i posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj zbilji. Ovo je manifestacija koja traje zato što je vakuf dobro koje traje, dok je svijeta i vijeka. Podsjećajući na činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja vakufa i ovogodišnja manifestacija od 13. do 20. aprila pohodi različita podneblja Bosne i Hercegovine. Uz Sarajevo, gdje danas započinjemo našu priču, Dani Vakufa ove godine su u Sanskom mostu, Fojnici, Trebinju, Vitezu i Visokom, promovirajući i reafirmirajući ideju vakufa jezikom prihvatljivim vremenu i prostoru koji svjedočimo. U ime domaćina ove manifestacije danas je sa nama Hafiz, dr. Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Uz pozdravno obraćanje imat ćemo priliku pogledati i prezentaciju nekih najvažnijih segmenata projekata Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini urađenih u partnerstvu sa nekim institucijama iz prijateljskih muslimanskih zemalja. Uvaženi doktore Zaimoviću, izvolite. Bismillahirrahmanirrahim. Uvaženi reis ulema, poštovane muftije, članovi rijaseta, gradonačelniče grada Sarajeva, zamjeniče generalnog direktora Generalne direkcije Vakufa Republike Turske, gospodine Turkeru, sa prijateljima, sa veoma brojnom i kvalitetnom delegacijom, rektore Sarajevskog univerziteta, dekane fakulteta, prijatelji, ekscelencije, eminencije, kolege, imami, kulturni javni radnici, predstavnici medija, dame i gospodo, assalamu alaikum. U ime Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izražavamo neizmjerno zadovoljstvo što nam je pripala čast da evo već 8. godinu zaredom organiziramo manifestaciju posvećenu vakufima na prostoru Bosne i Hercegovine. Hvala vam na podršci i praćenju naših aktivnosti. Danas je 26. Redžep, dan kada je prije skoro 500 godina veliki Gazi Husrebek potpisao svoje vakufname i na taj način postavio temelje vjerskom, kulturnom, ekonomskom, obrazovnom i humanitarnom životu u gradu Sarajevu. 26. Redžep je dan koji se po takvimu Islamske zajednice obilježava kao dan Vakifa. Vakufska direkcija svake godine baš na ovaj datum organizira manifestaciju Dani Vakufa u Bosni i Hercegovini, htijući tako podsjetiti širu društvenu javnost na ulogu i značaj vakufa u nastanku i urbanizaciji bosansko-hercegovačkih gradova. U vakufima je veliki potencijal, to se može vidjeti iz brojne aktivnosti koje smo realizirali u proteklom periodu. One iz godine u godinu rastu. Neke od njih možete danas vidjeti na sljedećim slajdovima. Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u godini koja je iza nas nastojala je da održi kontinuitet uspješne saradnje sa različitim subjektima i institucijama u čijim je nadležnostima čuvanje i unapređenje vakufa i briga o istim. Te da, koliko je to moguće bilo, takvu vrstu saradnje proširi i na druge zainteresirane subjekte. U realizaciji svojih ciljeva i zadataka Vakufska direkcija se oslanja na dobru suradnju sa muftijstvima i medžlisima. Iz godine u godinu ta saradnja je sve plodonosnija. To se može vidjeti i po broju realiziranih ili započetih projekata.
U protekloj godini nastojali smo njegovati, unaprijediti i zadržati kurs izuzetnih odnosa sa institucijama koje se bave vakufima iz nama prijateljskih zemalja iz muslimanskih zajednica kao što su Republika Turska, država Kuvajt i druge muslimanske zemlje. Posebno se ponosimo dobrom saradnjom sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske, Ministarstvom vakufa države Kuvajt i Generalnim sekretarijatom za vakufe države Kuvajt, kao zvaničnim državnim institucijama, kao i drugim institucijama i organizacijama iz tih zemalja poput humanitarne organizacije Nejat, Rahma International, Bejtu Zekat, Međunarodna islamska humanitarna organizacija, TIKA, Dijanet, Generalni kuvajtski komitet, Ihjatu Rasul Islami, te Human Appeal iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i GASA iz Kraljevine Saudijske Arabije i drugim. Vakufska direkcija je nastojala unaprijediti i načine saradnje sa navedenim institucijama i kao što možemo vidjeti, proširiti i obogatiti spektar aktivnosti u kojima se ta saradnja manifestuje. Ranije je ta saradnja, kao što je nama poznato, bila vezana isključivo za projekte izgradnje džamija i drugih vjerskih objekata, budući da su to od nas tražile prilike i potrebe islamske zajednice i njenih članova. Prethodnih godina te aktivnosti proširili smo i na obrazovanje, humanitarno-socijalne, privredne, poljoprivredne aktivnosti i projekte, kao i druge vidove pružanja pomoći našem stanovništvu. U prošloj 2017. godini, pored redovne aktivnosti, uspjeli smo realizirati ili započeti realizaciju velikog broja različitih kapitalnih projekata. Pri tome se gledala ravnomjerna zastupljenost projekata iz svih kategorija vakufa, kako vjerskih i obrazovnih, tako socijalnih i ekonomskih. U saradnji sa Generalnom direkcijom vakufa iz Republike Turske obezbijedili smo sredstva i potpisali protokole za realizaciju projekata, izgradnja tržnog centra u Sanskom mostu, rekonstrukcija i restauracija Behram Begove džamije u Tuzli, restauracija i sanacija kompleksa Ferhat Begove džamije u Tešnju, izgradnja vakufsko-edukativnog centra Medresa u Fojnici, dovršetak izgradnje upravne zgrade Rijaste islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U istoj godini započeli smo realizaciju projekata, izgradnja studentskog doma Fakulteta islamskih nauka, izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Odobašnoj. Ova dva objekta planiramo ove godine svečano i otvoriti. Zatim restauracija i rekonstrukcija Baščaršijske Hovadže Durak džamije u Sarajevu, ponovna izgradnja Arnaudija džamije u Banja Luci, restauracija i sanacija Šarene džamije u Travniku, te podjela preko 5.500 prehrambenih paketa. Sa Generalnim sekretarijatom za vakufe iz države Kuvajt započeli smo realizaciju projekata izgradnja džamija u Zavidovićima, Islamskog centra u Cezinu, dovršetak izgradnje Islamskog centra u Goraždu, te štampanje zbornika radova sa foruma o pravnim pitanjima. Pored ovih projekata, važno je istaknuti saradnju u organizaciji seminara, simpozijuma i konferencija u oblasti vakufa, kao i razmjeni iskustava između ove dvije institucije. Što se tiče aktivnosti saradnje sa organima i ustanovama islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, svake godine organiziramo savjetovanje o vakufima za predstavnike svih muftistava. Prošle godine prezentirana je tema aktuelna pravna problematika vakufa, kojom je obuhvaćena najvažnija aktuelna vakufska pitanja koja se pojavljuju u radu sa vakufima, ali i tema investiranje u vakufe, iskustva, modaliteti i procedure, u okviru kojeg su prezentirana dosadašnja iskustva islamske zajednice u vezi sa potrebama i načinima investiranja u vakufe, vrsta investiranja, modeli prema kojima se investiranje može realizirati, te neophodne procedure u izradi projekata i aplikacija za pomoć u finansiranju projekata. Nadalje, Vakufska direkcija je u saradnji sa općinom Centar započela još jedan veoma značajan projekat, a to je istraživanje lokaliteta Kalin Hadži Aline džamije u Sarajevu. Cilj istraživanja je da se završi započeto arheološko istraživanje cijelog areala nekadašnjeg kompleksa Kalin Hadži Aline džamije sa mezaristanom i eventualnim drugim ostacima na tom prostoru, a preko arheoloških nalaza bi se popunila jedna praznina u naučnom pogledu kada je u pitanju izučavanje prošlosti Sarajeva, a samim tim i Bosne i Hercegovine. U saradnji sa medžlisima islamske zajednice realiziraju se različiti vakufski projekti. Od svakodnevne pravne pomoći medžlisima, preko projekata za kojima medžlisi imaju potrebu, do seminara na kojima se educiraju kadrovi medžlisa u pravnim pitanjima i u kontekstu pojave novih zakonskih rješenja koji mogu biti pogubni za imovinu islamske zajednice ukoliko se ne obraća pažnja na iste. Posebnu pažnju pružamo povratničkim džematima i projektima o bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska.
U toku je implementacija projekta promjena indikacija u zemljišnim knjižnim uredima koja podrazumijeva uknjižbu svih vakufa na identičan način, to jeste Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Medžlis, a zatim naziv vakufa. U skladu sa usvojenim pravilima o uvakufljenju i pravnom statusu vakufa u dijaspori, Vakufska direkcija Islamske zajednice vrši evidenciju vakufske imovine u bošnjačkim džematima u dijaspori i nastoji pomoći džematima u realizaciji vakufskih projekata. Kada su u pitanju bošnjački džemati u našoj dijaspori, moramo kazati da su članovi Islamske zajednice u dijaspori veoma aktivni i spremni podržati svaki hajrat i projekat koji doprinosi jačanju zajednice Bošnjaka u zemljama u kojima žive. Prisustvovali smo i učestvovali na nekoliko donatorskih večeri i večeri vakifa u džematima širom Evrope. Humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta veoma je značajan partner Vakufskoj direkciji u realizaciji različitih projekata. Naša saradnja uspješno se odvija od 2013. godine. Do sada smo zajedno realizirali preko 30 projekata, a u prošloj godini sljedeće: Islamsko-kulturno-edukativni centar u Buždimu, obdanište i škola Kur'ana Ikre u Kiseljaku, izgradnje džamija u džemat Kruševci u Kaljini, u Bugojnu, u Jajcu, zatim rekonstrukcija zgrade Medžlisa Islamske zajednice Nevesine i uređenje harema džamije Sultan Bajazita, te početak izgradnje Malkoč-begove džamije u Glamoču, kao i završetak radova na izgradnji Gornjačke džamije u Derventi. Vakufska direkcija je aktivna i na međunarodnom nivou. Njeni predstavnici redovno učestvuju u razmjeni iskustava u oblasti vakufa sa drugim međunarodnim institucijama i subjektima. Zahvaljujući toj saradnji u prilici smo da realiziramo značajan broj projekata. U protekloj godini aktivno smo uzeli učešće na međunarodnim konferencijama u Alžiru, Indoneziji, Turskoj i Kuvajtu. Na domaćem planu Vakufska direkcija sarađuje sa brojnim humanitarnim organizacijama. Posebno bi izdvojio saradnju sa udruženjem građana Emaus iz Dobo Istoka i udruženjem Srce za djecu oboljela od raka. Sa Emausom udruženjem svake godine realiziramo veliki broj humanitarnih projekata koji se finansiraju iz prihoda vakufa namijenjenih za te svrhe. Vakufska direkcija je pomogla udruženju Srce za djecu oboljele od raka da sagradi roditeljsku kuću na jezeru u koju su smješteni roditelji čija djeca boluju od raka. Saradnja sa tim udruženjem nastavljena je i nakon otvaranja roditeljske kuće. Pored ovoga, Vakufska direkcija putem Fonda za izdavačku djelatnost u prošloj godini štampala je sljedeća izdanja: Bosanske vakufname, zbornik radova sa 7. foruma o pravnim pitanjima vakufa, zbornik radova vakufi na području Jajca, te upravljanje vakufima u Bosni i Hercegovini od 1847. do 2017. godine. Sve ove aktivnosti su dokaz da je Bosna i Hercegovina kroz istoriju bila zemlja vakifa i dobrotvora, ali da ona, s obzirom na okolnosti, ne zaostaje ni danas za tim vremenima. Nova vremena traže nove vakife. Slavni preci su nam pokazali put kojim treba ići, neke nove puteve sami trebamo pronaći i popločavati vlastitim hajratima. Mnogo toga se uradilo, još više ima da se uradi. Vakufi i danas, nakon 14,5 stoljeća, pružaju velike mogućnosti. Od nas zavisi hoćemo li ih iskoristiti. U kontekstu edukacije šire populacije i vjernika o fenomenu vakufa te u cilju zaštite vakufske imovine, u sklopu manifestacije Dani vakufa bit će upriličene promocije knjiga, svečano otvaranje novih vakufskih objekata, regionalna konferencija o restituciji, postavljanje kamena temeljca za nove vakufe, izložba vakufnama, okrugli stolovi, tribine i drugo u Sarajevu, Sanskom mostu, Fojnici, Trebinju, Vitezu i Visokom. Svi ovi sadržaji bi trebali doprinijeti podizanju svijesti kod ljudi o važnosti institucije vakufa i trajnog dobra. Naše aktivnosti moraju biti usmjerene ka povratu vakufske imovine koja je oduzeta Islamskoj zajednici kako bi se ista oslabila te umanjio u određenom historijskom periodu njen značaj i utjecaj na narod. Smatramo da su vakufi važan ekonomski potencijal koji treba vratiti vakufima, to jeste Islamskoj zajednici, kako bi ista bila u stanju da ispunjava svoje društvene obaveze. U tom smislu, u toku manifestacije ćemo u saradnji sa Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine organizirati regionalnu konferenciju o restituciji kako bismo još jednom apelirali na svijest i savjest predstavnika zakonodavnih i izvršnih vlasti o nužnosti povrata bespravno oduzete imovine. Molim Allaha dželešanuhu da nam podari strpljivost i ustrajnost u borbi za ostvarenje naših prava i obaveza.
I na kraju, želim posebno da se zahvalim Resulemi islamske zajednice na kontinuiranoj podršci koju pruža radu i aktivnostima Vakufske direkcije. Također, želim da se zahvalim dokazanim prijateljima iz Turske, Kuvajta, Saudijske Arabije, Katara i drugih zemalja koji nam pomažu u realizaciji veoma značajnih vakufskih projekata. Velike zahvale idu i onima koji su nam na izniman način doprinijeli da realiziramo ovogodišnju manifestaciju Dani Vakufa u Bosni i Hercegovini. Imena nećemo nabrajati jer uvijek postoji mogućnost da nekoga preskočimo, međutim svima koji su učestvovali veliko hvala još jednom, samo skupa možemo još više i bolje. Hvala vam svima i dobro nam došlo. Hvala lijepa doktoru Zajmoviću, direktoru Vakufske direkcije, koji zajedno sa malim ali vrijednim timom ljudi svih ovih godina uspijeva vrlo uspješno iskoordinirati i izorganizirati ove brojne aktivnosti, čiji ste dio svjedočili na ovim ovdje slajdovima. Na današnjoj manifestaciji, kojom ćemo započeti Dane Vakufa 2018. godine, potpisat će se protokol između Generalne direkcije Vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o početku revitalizacije i obnove dva važna vakufska objekta u Bosni i Hercegovini u 2018. godini. Riječ je o Morića Hanu u Sarajevu i Kızılaginuj džamiji u Mrkonjić gradu. Danas je sa nama i predstavnica arhitektonskog studija Amir Zec, diplomirana arhitektica Ena Hadžić. Ja je molim da nam se pridruži, kroz čiju ćemo prezentaciju vidjeti na koji način će se obaviti revitalizacija Morića Hana. A u samom početku želimo podsjetiti da objekti Gazi Husrebegovog Vakufa u Sarajevu sa pokretnom imovinom u koju spada i objekat Morića Hana su proglašeni 2009. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Objekat je nacionaliziran u socijalističkom sistemu, ali je nakon rata vraćen upravi Gazi Husrebegovog Vakufa. Inače, objekat Morića Han datira iz osmanskog perioda, sastoji se iz prizemlja i sprata, a oduvijek se koristio za potrebe smještaja ljudi i roba. Objekat je više puta gorio u požaru i svaki put je nanovo obnovljen. Trenutno je djelimično se koristi kao restoran i kancelarijski prostor. Ovaj objekat spada u grupu objekata od izuzetne historijske vrijednosti za grad Sarajevo. Jedan je od najposjećenijih ugostiteljskih objekata, a tokom zadnje agresije na Bosnu i Hercegovinu doživio je sudbinu drugih oštećenih vakufskih objekata širom Bosne i Hercegovine. Nije poznato kada je temeljito obnovljen, ali je ovo jedna krasna prilika da taj datum i zabilježimo. Izvolite. Izvinjavamo se na tehničkim problemima. Poštovani dame i gospodo, ja bih da vas srdačno pozdravim i izrazim izuzetnu čast što danas mogu sa vama da razgovaram o biseru čaršije Morića Hanu. Ja ću držati kratku prezentaciju ispred arhitektonskog studija Studio Zec, kojeg vodi renomirani arhitekt Amir Vuk Zec i on se iskreno ispričava što nije bio u mogućnosti da lično održi prezentaciju. Sa našom tehničkom podrškom ću uspostaviti neki znakovni jezik da bismo mogli da mijenjamo slajdove. Možemo početi. Dakle, Morića Han se nalazi na čaršiji koja predstavlja srce ovoga grada i identitet grada i uopšte nije iznenađujuće da svaka posjeta Sarajevu završi upravo na čaršiji. Tako da je jako važno posvetiti iznimnu pažnju na obnovu, revitalizaciju čaršije i sam njen izgled i njenu budućnost. Na čaršiji u osmanskom periodu su postojala 4 hana koja su služila za smještaj ljudi. Jedan od ta 4 hana je Morića Han koji dan danas egzistira samo u drugoj funkciji. Obnovom i revitalizacijom Morića Hana proširili bi ponudu čaršije i podigli njenu ponudu na jedan veći nivo, dali bi joj zvjezdicu više u turističkoj ponudi.
Morča Han je kuća na pilonima, šuma stubova, kako bi to rekao profesor Husrev Redžić u knjizi Islamska arhitektura Bosne i Hercegovine. U prvobitnoj namjeni prizemlje je služilo za magaze i staje, a dok je gornji sprat služio za spavanje. Kažu, mogli ste 2 dana noćiti u Morča Hanu besplatno, a već 3. dan ste morali nešto i raditi. Možemo na idući slajd. 1957. godine Morča Han je izgorio u požaru i do 70. godina ostao je samo frontalni zid, što je davalo zapravo privid da Morča Han uopšte postoji. Naši profesori, cijenjeni arhitekti, su odradili jednu fantastičnu revitalizaciju i obnovu Morča Hana u 70. godinama i oni su već tada predviđali da se vrati prvobitna funkcija smještaja. Planirali su hotelski smještaj, međutim tadašnja vlada i tadašnje prilike to jednostavno nisu dozvolili i oni su željeli pokušati sa konceptom da to postane jedan ugostiteljski prostor sa mogućnošću trgovki, zanatskih radnji na spratu. Međutim, to nikada nije u potpunosti kako treba niti realizirano, niti je zaživjelo, te je mnogo soba Morča Hana i dan danas prazno i zapušteno i možemo naredni slajd. Tako da još uvijek je u funkciji prizemlje, naravno i sprat, međutim na sprat odlaze samo oni koji moraju, oni koji su zakupili prostor gore. Tako da ovdje možete vidjeti trenutni izgled Morča Hana, te široke koridore, tu karakterističnu kaldrmu, fantastičnu konstrukciju krova na koju, gdje nas vode na fakultetu dok smo još studenti da pogledamo primjer kako se to radi. Naredni slajd. Dakle, u novom konceptu Morča Hana želimo vratiti tu prvobitnu namjenu Hana, znači vratiti taj zaboravljeni hotel. Možemo naredni. Ovdje vidimo generalni zoning prizemlja. Dakle, prizemlje bi imalo jako visoku gastronomsku ponudu koja bi se zasnivala na bosanskim tradicionalnim jelima. Tako tu bi se nalazio nacionalni restoran koji je tu nekad prije i postojao, slastičarna, suvenir shop i tako dalje. A na spratu bi se nalazile sobe. Ono što je karakteristično, što nisam napomenula, jeste da je Morča Han atrijalnog oblika i ima taj atrium u centru koji je zapravo srce samog prostora i jako je bitno obratiti pažnju na tretman tog prostora. Znači, taj prostor potrebno je tretirati kao vrt, kao prostor, kao malu oazu prirode u srcu čaršije sa zelenilom, vodom, tako napraviti jednu ugodnu atmosferu, jedan dašak prirode. Ovdje možemo vidjeti konceptualne prijedloge izgleda atrijuma, prijedlog također da se postave sjenila kao zaštita od sunca, da bi boravak tu bio još u godini, zaštita od sunca, zaštita od kiše i tako dalje. Na ovom slajdu možemo vidjeti aksonometrijski prikaz rasporeda soba. Bitno je da napomenem da je potrebno zadržati sve postojeće elemente, postojeće komunikacije, prozore, otvore i prema tome prilagoditi mogućnost rasporeda novih soba. Možemo dobiti neke otprilike 30-32 sobe, što je jako veliki kapacitet u odnosu na to da čaršija trenutno nema takav smještajni kapacitet. Ovdje još jedan zoning sprata u koji nećemo detaljno sada ulaziti. Dizajn tipske sobe, gdje možemo vidjeti na ovim perspektivnim prikazima da se zapravo teži da se zadrži neki tradicionalni izgled sa notom ovovremenosti, zadržati koloričnost, materializaciju, koristiti tamno drvo u kontrastu sa bijelinom, što je bilo karakteristično i za arhitekturu prvobitnog Morča Hana i što je i dan danas vidljivo. Ovdje možete vidjeti primjer izgleda dizajna tipske sobe. Ono što je bitno napomenuti jeste da bilo kakve intervencije, bilo kakvu revitalizaciju, obnovu potrebno je uraditi u saradnji sa Zavodom za zaštitu i nadležnim ministarstvima, zato što na ovakvim projektima nema prostora za grešku. Sve što se uradi mora da naglasi potencijal, mora da ne smije nikako da naruši vrijednost i da nekako umanji postojeće elemente, već samo da
bilo kakav projekat, revitalizacija, samo to naglasi dodatno i obnovi Morića Han onako kako on to zaslužuje. Ja vam se zahvaljujem što ste me saslušali i nadam se da će i Amir Vuk Zec u budućnosti imati priliku da vam se obrati. Hvala. I mi se naravno zahvaljujemo uvaženoj gospođici Eni Hadžić, diplomiranom inženjeru arhitekture iz Arhitektonskog biroa studija Amir Zec. Iskreno se nadamo da ćemo na već nekoj od narednih manifestacija uživati u ovim prostorima Morića Hana. A sada je na redu svečano potpisivanje protokola Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa Generalnom direkcijom Vakufa Republike Turske. Zadovoljstvo nam je pozvati gospodina Rifata Turklera, zamjenika generalnog direktora Generalne direkcije Vakufa Republike Turske i doktora Hafiza Senaida Zajmovića, direktora Vakufske direkcije, da nam se pridruže na ovoj pozornici i da pristupe svečanom potpisivanju protokola. Izvolite. A dok ovo potpisivanje traje, evo nekoliko zanimljivih podataka vezanih za Kızlaraginu džamiju u Mrkonjić gradu, koja je također predmet potpisivanja ovoga protokola. Ova džamija je jedna od najpoznatijih objekata srednjovjekovne arhitekture ovog dijela Bosne i Hercegovine na području Banjalučkog muftijstva. Sagrađena je u periodu od 1591. do 1595. godine, a dozidana 1873. godine po ugledu na Alipašinu džamiju u Sarajevu. Džamiju je dao sagraditi Mustafaga sin Mehmedbega, sin Abdul Vedudov, dvorski Kızlaraga. On je podigao i uvakufio džamiju, mekteb, karavan saraj sa 20 odaja, 24 dućana, vodovod i jedan broj knjiga, rukopisa, a sve to navodno je navedeno u njegovoj vakufnami. U nju je iz Carigrada donesen i veliki čilim, težak 200 do 300 kg, a tokom pljačke 1878. godine austrougarski vojnici su ga rasjekli na 4 dijela, od kojih se jedan i danas čuva u Bečkom umjetničkom muzeju. Graditeljska cjelina Kızlaragine džamije u trenutku prije njenog uništavanja 1993. godine sastojala se od džamije šadrvana postavljenog u osovini džamije, mezara Adžemović Muhameda, mutevelije Kızlaraginog vakufa, situiranog pored munare i nekolicine nišana bez natpisa. Mjesto i ostaci arhitektonske cjeline ovog vjerskog objekta su u maju 2005. godine proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ali je ona i ranijim rješenjima iz 1951. i 1962. godine bila stavljena pod zaštitu države i upisana u registar nepokretnih spomenika kulture. Slijedi čestitanje. Nadamo se da su ovo samo dodatni u nizu projekata koji će Generalna direkcija Vakufa Republike Turske realizirati na prostorima Bosne i Hercegovine. Čestitamo prijateljskom narodu Republike Turske, uvaženom gospodinu Rifatu Turkleru,
doktoru Zajmoviću, islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na ovim velikim uspjesima. Saraja šta to bi, ko nam šeher izgradi, od Kasave posta grad, pogledajte sad. Nije bilo čaršije, ni lijepe džamije, nije bilo hamama, ni jednog bez istana, među dole i brijeg, u tu pustoš i snijeg, gdje je moguć samo vijek, dođe Gazi Husrevbek, među dole i brijeg, u tu pustoš i snijeg, gdje je moguć samo vijek, dođe Gazi Husrevbek. Pogledaj šta uradi, nimet vječni posadi, svud hajre izgradi, srce Bosne podmladi, izmijeniše ljudi čud, čisto srce posta sud, istopi se zlobna čud, puhnu dobro odasvud. Nagizda se čaršija, niče biser džamija, skuči se sirotinja, jer joj dođe Gazija. Nagizda se čaršija, niče biser džamija, skuči se sirotinja, jer joj dođe Gazija. Za vijekom prohodi, a ime mu ne blijedi, jer u vrhu vrhova bdije duša begova. Kroz čaršiju kad prođeš, s njim se odmah susretneš, svaki dućan kazuje ime slavnog Gazije. Mahsus selam tom caru, čuj šta velim na kraju, u Boga se uzdaju, svi što imaju. Mahsus selam šeheru, odoh ja u džamiju, da se tamo sjetim njeg. Selam alejk Husrevbek, selam alejk Husrevbek, selam alejk.
Na početku nas je svojom interpretacijom kuranskih stavaka počastio imam Medžlisa Islamske zajednice u Sarajevu, Resul Efendija Alić, a nama je zadovoljstvo danas pozdraviti i uvaženog umjetnika i interpretatora duhovne muzike Latifa Močevića, koji će se i dalje družiti sa nama. Uz zahvalnost Generalnoj direkciji za vakuf Republike Turske, što je uz Bosnu i Hercegovinu na putu rekonstrukcije, revitalizacije i izgradnje važnih objekata kulturno-historijske baštine ovoga podneblja, nama je zadovoljstvo danas pozvati gospodina Rifata Turklara, zamjenika generalnog direktora Generalne direkcije vakufa, da nam se pridruži u ovom svečanom trenutku. Izvolite. Selamun Aleyküm. Sayın Reisül Ulema, Sayın Saraybosna Belediye Başkanı, Sayın Bosna Hersek Vakıflar Müdürü, Sayın İslam Birliği temsilcileri, muhterem Bošnjak kardeşlerim. Uvaženi Reisul Ulema, uvaženi gradonačelniče grada Sarajeva, uvaženi direktori Vakufske direkcije Bosne i Hercegovine, uvaženi predstavnici Riyaseta, draga braćo Bošnjaci. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, aziz vakıf dostları. Uvaženi predstavnici medija, dragi gosti, dragi gosti. Bu sene 8.'si düzenlenen Bosna Hersek'te Vakıf Günü etkinliğine davet edilmekten ve bu güzel şehirde sizlerle vakıf konusu etrafında bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Na početku svog govora želim iskazati svoje zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama prigodom obilježavanja vakufa i učestvovanja na manifestaciji Dani vakufa koja se, kao što smo čuli, organizira po 8. put. Bu arada Miraç kandilinizi tebrik ediyor. Rabbim hakkıyla ihya edebilmeyi nasip etsin. Ovom prilikom želim nama svima čestitati Lejlej Mirađ i da Allah da ga dočekamo onako kako dolikuje. Boşnak kardeşlerim, size Türkiye'den selam getirdim. Size Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Draga braća Bošnjaci, ja vam prenosim pozdrave iz Republike Turske, prenosim vam pozdrave od našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğan'a. Vakfı medeniyet tarihimizdeki izlerinden yola çıkarak tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali, dolayısıyla tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir sistem bütünü olarak tanımlayabiliriz. Vakf je po svojoj dimenziji koja predstavlja dakle, institucionaliziranje osjećaja i potrebe za pomaganjem drugima, predstavlja jedan sistem vrijednosti koji je temelj naše civilizacije i produkt naše civilizacije. Vakıf kurumu bir iyilik ve merhamet metodu olmasının yanı sıra aynı zamanda inşa, ihya ve tamir hareketi ve bir medeniyet tasavvurudur. Pored toga što je to jedna metoda činjenja dobra i pomaganja, to je metoda i izgradnje, obnovlje, restauracije i ukupne urbanizacije društva. Vakıfların sosyal alanının hemen tamamını kapsayan bir hizmet metodu ve çalışma biçimi benimseyen ve kamu hizmeti üreten merkezler olarak algılanması, kendi kültür ve geleneğimizin bugüne getirdiği bir anlayıştır. Dolayısıyla vakıflar, kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli bir yere sahiptirler. Vakuf je jedan sistem, metod rada koji ima za cilj pružati usluge, stvarati vrijednosti u ukupnom društvenom životu i koji ima za cilj promovirati i razvijati usluge koje su od javnog interesa. I to je dimenzija i oblik poimanja vakufa koji je produkt, kao što sam rekao, naše civilizacije. Boşnak ve Türk hakları olarak vakfı bir medeniyet haline getiren Osmanlı'nın ortak mirasçılarıyız.
Mi Turci smo zajedno sa Bošnjacima baštinici Osmanskog carstva koja je stvorila jednu civilizaciju vakufa. 21. yüzyılda geçmişine bağlı, geleceğini geçmişinden aldığı bilgi ve şuurla kurma gayretinde olan iki kardeş halk olarak vakıf medeniyetini anlamaya, vakıf şuuruyla yaşamaya gayret ediyoruz. Mi kao dakle narodi koji iz prošlosti crpimo ovo poimanje vakufa i koji budućnost želimo sazdati na tom vakufu, trebamo i nastojimo da što bolje shvatimo ovu instituciju vakufa. Boşnak ve Türk halkları arasındaki kardeşlik bağını kuran olguların en önemlilerinden biri olan vakıf medeniyeti, bugün olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimizi pekiştirecektir. Institucija vakufa jeste jedna od najsnažnijih spona između ova dva naroda, ono što nas je najviše vezivalo i ona će to ostati i u budućnosti. Çünkü bu medeniyet almadan verme üzerine kurulmuş, hayırda yarışma üzerine yayılmış, ilahi emre sahip çıkma üzerine bir medeniyet ismi olmuştur. Jer ova civilizacija jeste ovo plućenje shvatanja da treba davati, a da se ne uzima. I ona je plod jednog nastojanja i takmičenja u postizanju dobra. Vakıf medeniyeti denildiğinde bir gelenekten, bir kültürden, bir hafızadan söz ediyoruz demektir. Kada govorimo o civilizaciji vakufa, civilizaciji sazdanoj na vakufama, dakle, govorimo o svim ovim segmentima o kojima sam ja govorio. Hepimizin bildiği gibi vakıflar tarihimizin derinliklerinden gelen ve atalarımızla aramızdaki en derin köprüleri oluşturan kurumların başındadır. Dakle, vakufi su institucije koje su najsnažnije nas vežu sa našim predsima i koji čine našu tu vezu i dalje živom. Bir vakıf cenneti olarak isimlendirilen Osmanlı'da bunun en somut hali şehirlerde karşımıza çıkar. Osmanska civilizacija jeste najbolji primjer tog poimanja vakufa i to je našlo odraza i u poeziji. Vakıf şehirler sonsuza uzanan iyiliği görünür kılan abidelerle donatılmıştır. Poezija je puna ovih primjera koji slave činjenje dobra, što je primarni cilj vakufa. 555 yıl önce bu toprakları fetheden ve evladı Fatihan dememize sebep Fatih Sultan Mehmet Han'ın Avni mahlasıyla yazdığı "Hüner şehir bünyan etmektir, reya kalbin abat etmektir" beyti, şehir insan medeniyet ilişkisindeki ölçüyü ifade etmektedir. Sultan Mehmed Fatih, koji je osvojio ovo područje prije 500 godina i koji je razlog što mi ovo područje nazivamo Evladi Fatih, Han je i sam bio pjesnik i pod pseudonimom Avni je napisao stihove u smislu jako je važno graditi, vještina je graditi gradove, ali je važnije graditi srca i srca očuvati. Bir yeri fethetmekle o ülkeye sahip olunmayacağını bilen ecdat, vakıflar yoluyla bir yandan imar çalışmalarına, diğer taraftan da yine vakıflar yoluyla gönül bayındırlığına başlamıştır. Naši preci su, pored toga što bi osvojili neko područje kroz instituciju vakufa, kroz činjenje dobra, nastojali izgraditi i svoje prisustvo kroz osvajanje srca ljudi na tom području. Osmanlı'da kamusal, sosyal ve toplumsal ihtiyaçların giderildiği mekanlar, yani cami, okul, hamam, medrese, hastane, kütüphane, aşevi, vakıflar marifetiyle inşa edilmiştir. Objekti od društvenog značaja u Osmanskom carstvu, kao što su džamije, škole, biblioteke, imareti i drugi, su izgrađeni upravo na principima vakufa, dakle kroz instituciju vakufa. Bunu Bosna Hersek'te de görebilmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet Han, İsa Bey, Gazi Hüsrev Bey kurdukları vakıflar yoluyla bu şehri vatan toprağı haline getirmişlerdir.
I takva je situacija i u Bosni i Hercegovini, to možemo vidjeti i ovdje, tako da su i vakifi kao što su Gazi Ustrebek i Sabek, dakle kroz institucije, kroz vakufe koje su izgradili, zapravo ovdje gradili jednu domovinu, to je za njih bila domovina. Bosna Hersek'te vakıflar yoluyla vücuda getirilmiş dini, sosyal, ticari ve askeri amaçlı olmak üzere 3560 yapının inşa edildiğini bilmekteyiz. Znamo da postoji veliki broj vakufskih objekata koji su imali karakter vojnih, ekonomskih, obrazovnih i drugih institucija. Bosna Hersek hala Türk şehir dokusunun koruyan şehirlerden biridir. I sam grad Sarajevo jeste grad koji čuva tkivo Osmanskog grada. İnsanlığın ürettiği bütün şehirler yıkılsa, sadece Saraybosna ayakta kalsa, insanlık yeniden inşa edilir sözü tam bu konuyu dikkat çekmek içindir. Ovo najzornije pokazuju riječi u smislu kad bi se svi gradovi na svijetu uništili, kad bi svi gradovi na svijetu bili uništeni, a ostalo samo Sarajevo, civilizacija bi se nanovo mogla izgraditi po uzoru na Sarajevo. Değerli misafirler, Bosna Hersek deyince gönlümüzde hem o derin tarihi ilişkilerden kaynaklanan büyük bir muhabbet, hem de 25 yıl önce yaşanan hüzün dolayısıyla kalbimize inen derin bir acıdan bahsederiz. Za nas kad se spomeni Bosna i Hercegovina, prije svega na um padne nam, prije svega imamo na umu tu duboku istorijsku vezu o kojoj sam govorio, ali isto tako i drama i tragedija koja se desila prije 20 godina u Bosni i Hercegovini. 25 yıl önce Foça Ala Camii'ni bombalayanlar, yıkanlar sadece bir cami değil, insanlığın vicdanını yıkmışlardır. Oni koji su prije 25 godina bombom srušili Aladžu džamiju u Foči, oni su tad urušili i ljudsku savjest. Bugün biz bu camiyi yeniden inşa ederken aslında insanlığın vicdanını da inşa ediyoruz. Mi danas ponovnom izgradnjom ove džamije zapravo ponovo ćemo sazdati i ponovo izgraditi ljudsku savjest. Foça Ala Camii inşallah bu yıl sonunda ibadete tekrar açılacaktır. Džamija Aladža u Foči će se, ako Bog da, do kraja godine otvoriti i bit će u njoj vršeni ibadeti. Bosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 25 proje yürütüyoruz. Mi kao Vakufska direkcija u Bosni i Hercegovini realiziramo 25 projekata. Bu projelerden Bosna Hersek Müdürümüz bahsetti. Ove projekte je spomenuo i nabrojao direktor Vakufske direkcije u Bosni i Hercegovini. Biz bugün 2 protokol imzaladık. Yarın 2 tane de temel atma törenimiz olacaktır inşallah. Danas smo potpisali 2 protokola, sutra ćemo pristupati postavljanju kamen temeljca za druga 2 objekta. Yüzyıllar boyunca vakıflar medeniyet coğrafımızın önde gelen ve geçmişimizle en köklü köprüleri oluşturan kurumların başında gelmektedir. Vakufi su najsnažnija veza nas sa područjem koje je nekad bilo naše zajedničko područje. Yalnızca tarihimize uzanan bir köprü olarak kalmayıp bugün Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine uzanan vakıf eliyle gönül köprüleri inşa edilmektedir. Vakufi ne ostaju samo na tome da budu spona sa prošlošću, nego će kroz projekte koji su okrenuti, usmjereni na ljude kojima je potrebna pomoć i biti veza sa ljudima, biti veza sa ljudima, sa srcima ljudi, veza koja će biti uspostavljena sa njihovim srcima. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Bosna Hersek'te eğitim, gıda, sağlık alanlarında da hizmetler vermekteyiz. Mi kao Vakufska direkcija pružamo već podršku i pružamo pomoć u segmentima kao što su obrazovanje, društvena briga i zdravstvo. Her sene Ramazan ayında gerçekleştirilen gıda yardımları ile 5000 Bosnalı kardeşimize gıda yardımı yapmaktayız. Između ostalog, tokom Ramazana realiziramo podjelu preko 5000 paketa pomoći u Bosni i Hercegovini. Biliyoruz ki gönül coğrafyamızda Türk beklenendir. Znamo da je na području koje mi
koje mi volimo na područjima koja su za nas bitna, da se Turci posmatraju kao neko ko je očekivan, koga čekaju da dođe. İşte biz de bu şuurla çalışmalarımıza devam ediyoruz. I mi s tom sviješću radimo ove projekte, radimo ove stvari. Nasıl ki vakıf kuran ecdadımız Yaradan'ın aşkına ulaşmak gayretiyle Yaradan'ın rızasından başka bir şey beklemeden iyilik duygusunu çağlayanlar misali akıtmış ise bizler de aynı aşk, aynı rıza ve aynı arzuyla ecdadımız adına dualara mazhar olabilmek için çalışıyoruz. Našim predsima je samo cilj bio steći zadovoljstvo ljudi kako bi zapravo time stekli zadovoljstvo stvoritelja i nisu imali nikakav drugi cilj. I naš je tako, i to je naša vodilja i naš je cilj samo steći hayır dove ljudi kojima možemo na neki način pomoći. Temsil ettiğimiz vakıfların sağlık hayır şartlarının yerine getirilmesi maksadıyla Bezmalem Vakıf Üniversitesi Hastanemizde 2015 yılından bu yana Bosnalı kardeşlerimizin de tedavileri gerçekleştirilmektedir. U okviru naše saradnje sa univerzitetom u Turskoj i sa kliničkim centrom pri univerzitetu Bezmi dakle, mi već nekoliko godina pružamo pomoć u segmentu zdravstva našoj braći iz Bosne i Hercegovine. Tarihe karşı bir sorumluluk gereği olarak Türkiye'deki ve Bosna Hersek'teki arşivlerin taranması sonucu ortaya çıkan vakıf kayıtlarının kitap haline getirilmesi işleri başarıyla sonuçlanmıştır. Isto tako uspješno smo realizirali projekat objavljivanja dokumentacije, vakufske dokumentacije koja je rezultat istraživanja koja su obavljena u arhivima Republike Turske, a tiče se prije svega vakufske imovine u Bosni i Hercegovini. Bosna Vakıfları kitabı basılmıştır. Objavljena je dakle knjiga Vakufi iz Bosne i Hercegovine. Bu yayının vakıflar camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ja se nadam i želim da ova knjiga da svoj doprinos u Bosni i Hercegovini među ljudima kojima je ona bila prijeko potrebna. Sadece Bosnalıların mevcudiyeti için değil, derin acılar için bulunan tüm İslam topluluklarının kurtuluşu için ömrünü adayan Bilge Kral'ın bize, yani Türk milletine yazdığı mektuptan bir bölüm paylaşmak istiyorum. Na kraju vam želim podijeliti jedan dio iz pisma koji je napisao Rahmetli Ali Izetbegović, koji je radio za dobrobit ne samo svog naroda, nego kome je bila briga cijeli spas i izlazak iz teške situacije cijelog islamskog svijeta. Yüce Kral diyor ki, Türk evladı, sömürgecilerin karşısında sakın yere düşme. Biz Çanakkale'den sonra direnişi devam ettiren nesiliz. Draga braćo Turci, nemojte pokleknuti pred kolonizatorima. Mi svoju borbu nastavljamo još od bitke na Čanakalama. Sen direnişin değil, dirilişin nesli olacaksın. Vi trebate biti ne pokoljenje otpora, već pokoljenje preporoda i ponovnog izdizanja, stajanja na noge. Korumak için değil, düzen kurmak için çalışacaksın. Ne trebate raditi da štitite i čuvate, nego da uspostavite sistem. Sen varsan biz olacağız. Ako vas bude, bit će i nas. Sen ayaktaysan biz yaşayacağız. Ako ti budeš na nogama, ako vi budete na nogama, i mi ćemo. Sen var olmak zorundasın. Zato ti moraš postojati, biti na nogama. Bu yüzden bir ve beraber olmak zorundasın. I zbog toga moramo biti jedno, jedinstveno tkivo. Türk'ün evladı. Dragi Turci, Onların bize yaptıklarını ve sorumluluğunu sakın unutma nemojte zaboraviti svoju odgovornost prema nama. diye seslenmişti. Time završavam dio iz njegovog pisma. Ve biz dün olduğu gibi bugün de buradayız. I mi, kao što smo bili u prošlosti, tako smo i danas ovdje sa vama. Bizim burada niçin bulunduğumuzu kimse sorgulamasın. Niko ne može propitivati zašto smo mi ovdje. Biz kardeşlik için buradayız. Mi smo tu zbog bratstva, zbog bratskih veza. Çünkü Bosna'nın acısını biz acımız, sevincini sevincimiz biliriz. Jer je bol Bosni naša bol, radost Bosni je i naša radost. Bugün
olduğu gibi bundan sonra da bir olalım, iri olalım, diri olalım. Zbog toga, kao što je to bilo do sad, tako naša maksima treba da bude i u buduće. Budimo jedno, tako ćemo biti jaki, tako ćemo biti snažni. Sevgili dostlar, bizleri davet ederek bu güzel günde bir arada olmamızı sağlayan Bosna Hersek Vakıflar İdaresi'ne, vakıf dostlarına ve tüm Boşnak kardeşlerime teşekkür ediyor. En kalbi duygularımla selamlıyorum. Zahvaljujem se prije svega Vakufskoj direkciji koji su nas pozvali ovdje, vama, prijateljima Vakufa i sve vas još jedan put srdečno pozdravljam. Allah emanet. Allah'a emanet olunuz. Hvala lijepa uvaženom gospodinu Rifatu Turkleru, zamjeniku generalnog direktora Generalne direkcije Vakufa Republike Turske. Lista Vakifa u Bosni i Hercegovini otvorena je. Svakodnevno se bilježe nova uvakufljenja. Vakufe i stari i mladi, i muškarci i žene, i bogati i siromašni, neko daje manje, ali daje više. Tokom 2017. godine Vakufska direkcija zabilježila je vakufljenje novčanih sredstava u iznosu većem od 7.600.000, za što je Vakufska direkcija pripremila i vakifima izdala 2119 vakufnama. Ova uvakufljenja su realizirana na području 49 medžlisa u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Vakufile su se i nekretnine u zemljišnim parcelama, šumama, stambenim objektima, parkovima i sl., za što je Vijeće muftija odobrilo 109 uvakufljenja na području 45 medžlisa. U cilju poticanja na nova uvakufljenja, Vakufska direkcija u sklopu manifestacije Dani Vakufa organizira izbor i dodjeljivanje plakete za afirmaciju i unapređenje Vakufa u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu. U tu svrhu urađen je i pravilnik koji precizira da svako muftijstvo predloži svog kandidata za dodjelu plakete. Na osnovu pristiglih prijava vrši se pregled, ocjena i izbor. Pravo učešća u postupku dodjele plakete ima svako poslovno, sposobno, fizičko ili pravno lice, vakif ili vakifa, zatim lice koje je svojim ličnim ili profesionalnim angažmanom dalo doprinos vraćanju oduzetih vakufa, inoviralo ili iniciralo značajna poboljšanja u unapređenju rada postojećih vakufa, doprinijelo njihovom očuvanju, administrativnom uređenju i svojim pisanim radnjama o vakufu, naučno-istraživačkim, nastavničkim, medijskim angažmanom značajno doprinijelo u edukaciji, podizanju svijesti o značaju vakufa i afirmaciji ideje i uvakufljenja. Razmatrajući pristigle prijedloge sa područja svih muftistava u 2017. godini, Upravni odbor Vakufske direkcije u skladu sa pravilnikom o dodjeli plakete i predviđenim pravom kandidiranja podržao prijedlog muftijstva Sarajevskog da za najvakifa u 2017. godini proglasi grupu vakifa sa područja Medžlisa Islamske zajednice Kakanj za afirmaciju i unapređenje vakufa u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, zato što su u prethodnom periodu na području svoje zajednice najviše i na najadekvatniji način doprinijeli razvoju i unapređenju vakufa. Zadovoljstvo nam je i čast posebno poselamiti i zaželjeti dobrodošlicu gospodinu Mevludinu Delibašiću, gospodinu Isi Zajmoviću i gospodinu Sejadu Zajmoviću iz Kaknja. A vas molim da ih nagradite jednim aplauzom. Ovi vakifi, uspješni privatni poduzetnici, ugledni i respektabilni građani općine Kakanj su u godinama iza nas
za izgradnju i unapređenje vakufa na području Medžlisa Islamske zajednice Kakanj uložili zajedno oko 1.000.000 maraka. Uz veliki broj aktivnosti i infrastrukturalnih projekata čiji su bili nosioci, u današnjoj prigodi ističemo ogroman doprinos na restauraciji džamije Sultan Mehmed Fatiha u Kraljevoj Sutjesci i sanaciju klizišta oko nje, te čašijske i bijele džamije u Kaknju. Među drugim važnim aktivnostima želimo skrenuti pažnju na njihov doprinos zdravstvenom sistemu na području Kaknja kroz nabavku važnog aparata za hemodijalizu u Domu zdravlja Kakanj, pomoć na izgradnji porodičnih kuća nakon poplava i klizišta, podršku razvoju sporta, pomoć u radu osnovnih i srednjih škola, pomoć socijalno ugroženim osobama, ali i pomoć kantonalnoj bolnici u Zenici. Pozivamo uvaženog Reisulemu, njegovu eminenciju Husein Efendiju Kavazovića, da uruči plaketu za afirmiranje i unapređenje vakufa u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu. Pozivamo najprije gospodina Mevludina Delibašića da primi ovu plaketu, a vas molim da ga pozdravite. Pozivamo i gospodina Isu Zajmovića da nam se pridruži. I gospodina Sejada Zajmovića. Ovo su najvakifi za 2017. godinu. Dolaze nam znači sa područja muftijstva Sarajevskog, sa područja Medžlisa Islamske zajednice Kakanj, koji vrijedno radi na čelu sa svojim glavnim imamom Sulejman Efendijom Čelikovićem. Hvala lijepa. Iako ljudi uglavnom ne govore o dobrima koje ja urade, mi ćemo zamoliti gospodina Sejada Zajmovića ipak da u ovoj prigodi kaže o nekim motivima koji su bili ključni da on i njegovi prijatelji iz Kaknja urade ovako lijepe i dobre stvari. Izvolite. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani Reis ulema Husein Efendija Kavazoviću, poštovani muftije, uvaženi zvaničnici i funkcioneri Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, poštovani direktore Vakufske direkcije, poštovani imami i cijenjena ulemu, gosti, draga braćo i sestre, esselamu alejkum. Imam obavezu i čast da vam se obratim sa nekoliko riječi u ime nas kojima ste dodijelili ovo visoko cijenjeno priznanje i ne samo u ime nas trojice, već u ime svih vakifa Kakanskog medžlisa i svih vakifa iz Bosne i Hercegovine i dijaspore. Znam da ste svi učeniji od mene i da o vakufu i njegovom značenju i značaju znate mnogo više nego ja, te mi je stoga i ovo obraćanje i njegova priprema unijela dodatnu nelagodu, nervozu ili, kako obično kažemo, tremu. Nadam se da mi nećete zamjeriti ako nešto suvišno kažem, ako nešto važno ispustim ili zaboravim. Kad se spomene vakuf, u najviše slučajeva se povede razgovor o našim velikanima i njihovim hajratima, prekrasnoj Begovoj i Carovoj džamiji i ostalim objektima, o Ferhadiji, Arnaudiji, Aladži, o Edirskoj ljepotici Salimiji, Istanbulskoj Ejubiji, Sultan Fatihovoj džamiji, o Sulejmaniji, Bajezid džamiji, Sultan Ahmedovoj plavoj džamiji, o njihovim vakifima i graditeljima kojima se divimo, ponosimo i upućujemo dove
uzvišenom da ih nagradi dženetom. Moja prva asocijacija na spomen Vakufa i moje prvo sjećanje me vraća u rano djetinjstvo, kada kao dječak gledam gradnju imamske kuće u mom selu Bijele Vode, a to je selo i Isinog babe i Mevludinove majke, u kojem i sad stoji u izvornom obliku jedna divna džamija koja se ubraja među najstarije u našoj Bosni. Sjećam se svog rahmetli babe, rođaka, komšija, kako volovskim zapregama dovlače balvane, šljunak, tešu, kamen, ručnim testerama režu građu i tako prave imamsku kuću. Većinom su bili poljoprivrednici, rudari, fizički radnici. Znam da je većina naših džamija, mekteba, imamskih kuća, mostova i puteva po našim selima širom Bosne napravljena na isti ili sličan način. Ne umanjujući značaj našim velikanima, priznatim i poznatim vakifima, meni su ovi naši težaci, seljaci, rudari, radnici bili i ostali uzor i na neki način me podstakli, uputili, zadužili da u toku svog života uradim koliko mogu na dobrobit naše zajednice. Stoga ovo priznanje pripada svima njima. Zahvaljujem uzvišenom Gospodaru na uputi i na faki koju je dao nama trojici i omogućio nam da činimo dobro. Posebnu zahvalnost i duboko poštovanje iskazujem našem uvaženom glavnom imamu Sulejman Efendi Čelikoviću, koji nas je vodio, koji je svojim radom, entuzijazmom, energijom i savjetima posticao da činimo dobro, da se u dobru natječemo, da se međusobno uvažavamo i pomažemo. Hvala ti, veliki učitelju. Molim uzvišenog da nam ukabuli naša dobra djela, da nam oprosti ako smo nekad nešto uradili, poklonili, udijelili, dali u namjeri da steknemo ovozemaljsku korist, nečiju naklonost, ugled ili slično, jer mi smo ljudi, slabi smo, griješimo, ali se kajemo, pa primi naše pokajanje, uzvišeni Gospodaru. Hvala svima onima koji su učestvovali u pripremi ove svečanosti i onima koji su odabrali da nama uruče ovo priznanje. Hvala svima vama na strpljenju i molim Gospodara da nas sve nagradi, te da obilježavanje dana Vakufa i dodjela ovih priznanja budu podsticaj svima onima kojima je Gospodar udjelio svoja dobra i da ih troše na hajrate i na dobro cijele zajednice. Hvala vam. Suza svaka koja kane rad Allaha, požar mržnje ona gasi, ljubav stvori, dušu spasi. Požar mržnje ona gasi, ljubav stvori, dušu spasi.
sve ljubavi što si imao, u jednu se rijeku sliše bistrom vodom rijeke duge. Bojiš sebe, bojiš druge, ne presuša povijeli izvor, što nam žedne duše boji. Zovi samo ko je željan, žednu dušu da napoji. Miris ima voda bistra sa izvora što se kuša, kad je jedno probaš brate, miriše ti cijela duša. Veliko je ime Allah, što otvara vrata svaka, oživljava srca kruta, smjer nam daje pravog puta. Na tom putu ljubav širi, nek izdaha miris miri. Širi ljubav sad bez straha, voli ljude rad Allaha, voli ljude rad Allaha. Hvala lijepa uvaženom Latifu Močeviću. A poslanikov hadis nas uči da poslije smrti čovjekove njegovi tragovi na ovom svijetu nestaju osim u 3 slučaja. Ako ostavi trajno dobro vakuf, ako ostavi znanje kojim će se drugi koristiti i odgojeno dijete koji će se za njega moliti i dovu činiti. Molimo uvaženog Reisulemu Husein Efendiju Kavazovića da nas počasti svojim obraćanjem i ovu manifestaciju službeno otvori. Izvolite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ašrafil mursalin. Sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo i poštovane sestre, vjerovatno bi bilo najbolje završiti sa govorom našeg gospodina Zajmovića i više ništa ne kazati danas ovdje, ali naravno protokol i ja se po toj službenoj dužnosti ovdje danas vama trebam obratiti i to ću naravno učiniti. Zahvaljujem se direktoru Zajmoviću, zahvaljujem se našem bratu iz Republike Turske Rifatu, koji je danas ovdje također, jedan i drugi, kazali nam mnogo toga o vakufima, o njihovim fadiletima i onome što je kroz stoljeća, ali i ovih dana, ovih godina, dakle, rađeno, urađeno,
Posebno se želim zahvaliti našem bratu Rifatu koji je pokazao tu ljubav koju, ja bih kazao, uzajamno osjećamo jedni prema drugima i kazao bih da je ovaj prostor naš zajednički prostor iz jednog razloga, to je onako kako mi kao muslimani vjerujemo, što bi kazali u našoj teologiji, zemlja pripada Bogu, zemlja je Božja, njemu pripada i mi smo na njoj naravno nastanjeni do roka određenog, kako je to Kur'an kazao. Braćo i sestre, dozvolite mi da vas sve poselamim u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u svoje ime. Naša vakufska direkcija već tradicionalno organizira manifestaciju Dani Vakufa u Bosni i Hercegovini. Prilika je to da obratimo pažnju na naše temelje, da se sjetimo dobrih namjera i vizija naših slavnih prethodnika koji su hrabro gradili naša staništa i naša izvorišta. Dobro je da se sjetimo njihovih plemenitih motiva i jasnih ciljeva, njihove želje da ostave traga dobra u ovim prelijepim predjelima i krajolicima naše domovine Bosne i Hercegovine. No dobro je da se sjetimo i samih početaka naše zajednice, njenih materijalnih i duhovnih osnova. A oni su nastali na oskudnim materijalnim temeljima grada Jasriba i na najsnažnijem vrelu Božje riječi Kur'an i Kerim. Danas, kada se osvrnemo iza sebe, tek u fragmentima možemo sagledati to veliko platno islamske civilizacije, njene materijalne i duhovne kulture koja nas obavija, štiti i održava u životu. Temeljeći svoju vjeru na dobročinstvu u najširem smislu riječi, muslimani su izgradili čitav sistem socijalnih ustanova koje su u službi čovjeka. Među njima je institut Vakufa, u teološkom smislu pozicioniran kao trajno dobro, odnosno vrhunac distributivne pravde u šerijatskom pravu. Dobri, iskreni muslimani koji su svoju vjeru kultivirali, podizali i gradili korisnim radom, nikada u njoj nisu vidjeli ništa drugo nego obavezu da se služi ljudima. Oni u sebi nisu imali nijet da glorificiraju islam kao ideologiju, već njegov suštinski zahtjev da se bude dobar i pobožan čovjek. Učenje islama ih je pratilo kao sjena, tiho i nenametljivo. Biti musliman značilo je živjeti u zajednici koja je položena i podignuta na temelju dobra el ma'ruf, kao duhovnoj osnovi muslimanske ličnosti i na temelju konkretnog dobročinstva prema članovima zajednice u kojoj se živi. Dva su krucijalna kuranska ajeta koje nam daju okvir za razumijevanje nastanka muslimanske kulture i civilizacije. Prvi je: vi ste narod najbolji od svih koji se pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. Ovaj ajet se ne može razumjeti bez drugog, koji mu daje sadržaj, a koji glasi: nije čestitost u tome da okrećete svoja lica prema istoku ili zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rodbini i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekijat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju. Zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini utemeljena je na izvoru Božje riječi, ali je njen fizički opstanak bio uslovljen institucionalnim organiziranjem. Njena zgrada leži na temeljima vakufa, džamija, medresa, hanikaha, biblioteka i movekithana.
za nas vakufi poput Gazi Isa Begovog, Gazi Husrev Begovog, Gazi Tur Ali Begovog, Gazi Ferhat Begovog, Karadžoz Begovog i drugih značili su više od vakufa. Oni su bili ne samo dijelovi naše materijalne kulture, već i korijeni našeg identiteta koji su nas tako snažno vezali za sebe da su se pretvorili u čitav splet žila i žilica koje su proželi naše tijelo i naš duh. Ni danas u našem narodu na ravni simbola ništa nas ne određuje tako cjelovito kao nabrojani vakufi s kojima se svaki musliman u ovim krajevima identificira. Dozvolite mi, braćo i sestre, da bar kratko ukažem na potrebu razvijanja svijesti o potrebi jačanja i naše materijalne kulture, koja treba i mora svoje ishodište nalaziti u Božjoj riječi i njenom nadahnuću. Uvijek bismo trebali imati na umu da kuća u kojoj stanujemo je ona koju su gradili naši preci, a da će kuća u kojoj bi trebali da stanuju naša djeca i unuci biti ona koju ćemo mi sagraditi. I danas među muslimanima u Bosni i Hercegovini vakuf živi kao živa institucija dobra, utemeljena na vjeri u Boga i odgovornosti za društvo u kojem živimo. Svakim danom svjedočimo o dobrim ljudima koji za sebe ostavljaju svoju imovinu u korist zajednice i njenih potreba. Prilika je ovo da se sjetimo svih njih i da u dovama molimo za Božji blagoslov i milost Božju. Naravno, vakuf nije samo čin uvakufljenja. Vakuf je i briga o vakufu. Naša vakufska direkcija, naši mutevelije i naziri su oni koji paze da vakuf živi i poslije smrti njihovih vakifa. Kao Resulema želim se svima zahvaliti na predanom radu i velikoj posvećenosti koju pokazuju. Vakufi u Bosni i Hercegovini se gradi i obnavljaju zahvaljujući vrijednim ljudima u našim medžlisima i našim džematima. Posebno bi se zahvalio našoj braći iz Generalne direkcije Republike Turske i njenom direktoru Adnanu Ertemu, kojemu šaljemo naravno selame, koji nam pomažu i na neki način i brinu o vakufima u Bosni i Hercegovini. Također, još jedna mala zemlja velikog srca, naš Kuvajt, i njegova uprava vakufa zaslužuje da je istaknemo kao i veliki broj pojedinaca i ustanova iz ove zemlje. Ovih dana nekoliko velikih projekata završavamo, čija je vrijednost desetine miliona maraka. Što je još važnije, započinjemo druge, čija će vrijednost biti nekoliko desetina miliona maraka. Svima vama i svim muslimanima koji su nam ovo omogućili, želim se zahvaliti i zaželiti vam uspješnu i berećitnu godinu. Proglašavam dane vakufa u Bosni i Hercegovini u 2018. godini otvorenim i hvala vam. Hvala lijepa uvaženom Reisulem Islamske zajednice Husein Efendi Kavazoviću. Nadamo se da ćete biti sudionici i svih drugih aktivnosti u okviru dana vakufa koji traju sve do petka u Sarajevu, Fojnici, Sanskom mostu, Visokom, Brezi i Mrkonjić gradu. Partneri manifestacije, spomenimo i njih na samom kraju, Muftijstvo Sarajevsko, Muftijstvo Bihaćko, Muftijstvo Mostarsko, Muftijstvo Travničko, Medžlis Islamske zajednice Sanski most, Fojnica, Trebinje, Vitez, Visoko i Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Pridružite nam se na koktelu u auli Gazi Husrebegove biblioteke. Esselamu alaikum.